You're Otumfuo chairman. Wada Roma. Michina ha ma wa ba. Eye Alhaji. Otumfuo ba. Kwajo Ajimai Prempe Mahmoud Bawumia. You're chairman. Wada Roma. Kasa no eni ebe chanitia. Chesa yera chief commissioner awa santimantemu. Wadin kani yera. Edi amanie ede anudi semno atujwa dada. Na sabe yera Opemsuo badie. Na woni mamamre wansaya manie. Wane ne ho kani yesidi edi kan yaba ya yekuta nananom ensa eya hina apono pentunsia ene womu no wine pentunsia eno susu ne wadua adaka mu no eya champagne pentu miensa eno susu ne wadaka mu no eya exo pentunsia black label ene yadane yensa dabia sase yade black label nene Opemsuo beba wo ba beda na sia etoso mienu esese wode ade aho tie na edimu ena eba ne santi no wose yewra chiame me papa de ni hira beta amachi ekon no so yakone memem ne santi no wode ahyansode a eye be ma ahyansode ene wa free tuntum label ene okọ blue label eno so ena ekuta wono no pentum yensa yewra chiame yewie we no sade Otumfuo ba wo free soro ho ena ni hira ni nanim onyama ba dwadwa ni ntino yekuta dwan pa wo tuadua eye esremu dia pa brane eno so ena kan ye ne man hu no yewie we no ya mananso Otumfuo chiame eye yewra Otumfuo ba Ajimai Prempe wasene papa bo mu ade nana sante hima bo mu ade nana sante hima panimfo bo mu ade Otumfuo achiame bo mu ade kanta nana no bo mu ade Yero Otumfuo achiame emsa na no bia ye ba ye no ye ko ye chi kakra na woji afidie no soso eye nsachiraye se nananom paramount chiefs aye nananom aman ne santi no Otumfuo ba de wonim se wo ba no wo ba na mane kwan so nananom aman hene buo mu ade Ehinkwa abu amu ade Otumfuo hinkwa abu amu ade nana sante hima modwafo abu amu ade Yero Otumfuo achiame Wada Roma ni ebegina ha Otumfuo ba wate kokoso ba aye wo hini ba Kwajo Ajimai Prempe Mahmoud Bawumia waseniema wode be ma ne papa ade tochi no na de adredie mesre ni ade afidie na ma no kakum ya jene kokuanum the host MP honorable Ohineba Matthew Opoku Prempe enso so wa ha eti Wada Roma yewra Otumfuo achiame send ye di kasre the besre edam say your vice president oda amanyoku bi ano ena amanyoku no enso wa ha enti medbe ma onana oye general secretary na wasi bibi kakra akire Otumfuo achiame ene osno kokoko amayoku no yekwa akansie party mpenimfo ye national chairman Ira Stephen Ayensu in team edaya no ye toto ye norma ye nhihye anyi nyina wieye ye wieye no
Kotu aba November 4th no. MPP ye party no si ahemfo no dodo na adwene ko bankrom se omampani abedi echi Yura, His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia, ono and a party no ye ni se 2024 akansi a ye kono obejina MPP anemu na wakoko no de abreye no de tumi Otumfuo adarma aye MPP ne Ghana man nyina adia Otumfuo chairman ya bei edikan na ye Frank Otumfuo Yura Muhammad Bawumia ana ye baba danedi edi ama Yura Otumfuo setutu ene asanteman na ye ba ya na ye nantisia no afei meja kasamu no ama ye Frank Otumfuo ba na najima prempe Muhammadu Bawumia. General Secretary Midase, National Chairman Midase, Otumfuo Chairman Woho, Sro, said the Regional Minister Kai, and ne adaya echato in tea, me bema, me papa, adai touch. Me so me buy me name who can ye beda Otumfuo ase. A dear oye mine, a dear oye mammy no. Yamin Shirano. Me ko sa election ye. Iban ho be bono amanie. Beji ni shira. Beji akwanchre. And I make course a queen. O mammy shira, o bompire mammy. Yameso ma yenina Edin Kunim, MPP Edin Kunim, because yenina ye call sa competition no. Bibia ko ye. Intimi ntunan crying. You say maybe baha. I may bet danasi. I may sing yame on my own quine. Medawa sipa de bia obefremeno meba anapo ewiu anajiu medina ho na ma ho medawa si nyame nhyira o aso papa ko no papa nhyira o adoma no ho kani Nananom, Momian Prince Vice President, Onene Yan Prince Regional Minister, Onena Opemsuo, Moma Yan Prince MPP Nimpaifo Nyina.